Kun jamás siptasa. Anciano nakasukhan wala ch'atan sasayaskaraki. Arunaklit apjañane. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 verso 1 ukaujitata qalt apjañane. Ukch'anka masti Saulo haniwa amuktakanti tatitun arkirinakap contra parlaña hiwara yapuniwa sasa ukatu agilir sacerdoten ukaroja sarana upasti ukagilir sacerdotetja arsuwi nakapwa mairakina Damasco onkiri senagoga nakaro sarañataki uka kristoro arkiri haqinakaru taqañataki ikjata sinsti warminaka chichanaka katuntasina Jerusalenaro preso apaniñatakiu amtana ukampisa taksarkasinja nia Damasco haq'aru purjasaja akat jamatwa ma hacha qanaja huparu qant'ana uka qanasti alajpachatwa hutana ukspachawa Saulo oraqero haqnoqtana ukatsti istarakinwa ma aru huparo saskiri Saulo kunatsa arknaqesta Saulosti ukharoja sarakinwa tata kitita sumaja ukatsti uka uroja sarasinja hupaja kitiru tej arknaqta uka kipka Jesusatwa wali ch'amani humataki ch'ama humataki nayataki sayt'asi ñamaja sasawsanja ukama arunakanja tatituna chuymapa tatit Jesusan chuymapa kunapa chetej Biblia lit'atan ukjaja a veceja como arub lit'atan ukjaja tatitun bisa palt'astan ukama kutwan upar 10 pagartanja Tatitu Habib qillqawatano haqina kanchimap unt'asa y tatituja obriwa iguali kusiscañarakiwa arunakap lit'añaj kunapa chitija qaltan juttan iglesia rukaja lit'atanja kitis pasaya tatit Jesusakiwa ma haqeroja trukakipe hakawipja chaqpa chansa a veces hanipi haqinchimap uñantanteja ukat ma fots apsnajalli ukama harakispai askispa ukaja ukatja haqeja uñjasa ist'asaja muspara phaspawa ukatja haniwa ukanaka sumyatin hamaki haqinakar uñtas kunhams irnaqi ukhanmataki yatiraktan Saulosti utkiwa pa tatituna qollana hayupa utki yaqapanakasti supayana hayupararakiyo sapjaraki upanaka kama supayam chikachisirinaka haqero unch'uki kama tatituru hak'achataki ukaja tatitu mayartukt'ataki ukaja tatituja uyatiraki ukja uñantiwa haqinchiymapja tatituna munasiñapaja taqimayniru ukjaja uñist'ayasi kuatja Dios pagartan hiwasaja iglesia sarasaja cultur sarasaja hiwasaja mayaru tukt'araktanja a veces han saraptanwa upanakanja hiwasanchiymasaja may upanakanja may ukjamakirekipi hiwasaja kititeja kultunja tatitunchiymapana ukampi wali askeja ma hilirispas ma waynaspas ma ancianuspas ukaja tatituchiymaki utjañapaj manakaja nira ukamapkstaja ukamaja tatitur manakaja kat'esqapjañamawa manakaja ukamapjaraktapi ukaja
kultu salon taypina qunusiptaqa yaqipanaka wali qipa kiriki pisana qapqiq yaqipas chikata kulturiki purt'an qapqarak kunas wali askiqa hiwasaqa pashpa haqinaka kisktanwa kuna ajayutaki siwasaqa irnaqtan hallukawa wal amuyta asiñaqa kunhaus maynaqa irnaqe kuaja mayarakipi amuyta anshipanqa kunapa chayta k'akayatu kaqa iglesia rusarayata haniw nayaqa amuyta kayati iglesiata kamo hakchi ukqa nayaqa saraña chaki sarayatqa ukatqa nayaqa uk'atawa tatitumpi wali chuymajar llamk't'ata uñajasiraktaqa ukataqa chuymaqa arqararakta kunan hamas tatituqa cruzan hiwawayatana ukanak leyt'asaqa chuymajanaqa awisaqa Diospa garaña uthi ishk'atpa charkasaqa yaqipaqa ukanpi palapqarakiqa nayaqa wala haya ukanch'a sina Tatita Jesusaqa nayalanti hiwawayi sasina t'aqa siwayi Tatita Jesusqa t'aqa siwayi Cuatjanaro irpitu paqchuymajanki ukaqa upay irpinaqayta upay yatichitu tatito kipaki utuk t'aña halluka utaq hañapa tatitumpi chuymapanpi hiwasan chuymasajanpiqa hak'acha siñapawa yaqa anchita orasanqa wali sumaw hakasirakta hankuna utqaskarakipi unch'uki siñanaka arqraqa siñanaka hisk'acha siñanaka ukajani kamachiktamas kunapa chaytiqa tatitumpiktana ukaja hani ukaj kamachkistusa nikunas hanualta karakiti hiwasaq tatituru yawstan tatituru hiwasaq araqtaraktan pastor hamaqnayaqa nayaqa iglesia hutqa kot ist'atuwa kunti palapkiwqa awisaqa naq llakt'asta ukanak ist'asaqa tatituhmaki trabajt'amqa kunjama tiwaqt'ikiqa comarjama na ukakiriki sistqa kunapa chaytiq mayniq palaq wali ishk'at tatituqa q'umash t'istuwa hiwasaruq yatish t'arakistu trukakipiwa haka awisanakqa ukanaka askiwa aka Hechos 9 nqa akanaqa uñista aypi haqiqa hak'ash t'asiwa tatitur Saulo chaychat parliqa ch'añkamasti Saulo haniwa amuktaq kanti tatituna arkirinakap contra parlaña hiwaya puniwa sasa ukatuwa hilir sacerdotenaka ukaruqa sarana hupasti uka hilir sacerdotena arsuinakapawa mayirakina Damasco unkiri sinagoganakaru sarañataki ukana Cristur arkir haqinakaru taqañataki hiqhata sinsti warminaka chachanaka katuntasina Jerusalén preso apaniñatakiwa amtana kamahupaqa aka warminaka chachanaka katuntasinqa ukaja upaqa katuntasin Jerusalén preso apaniñano ukatuqa fasila kispata aptañajaneqa ya ch'aqwañanaka utqaspa ukat Saulo haqiqa kunatsa upaqa kunatsa qumruraymunpachanaqa kiti suparuqa qulqa pagpachanaqa kunjama apachansa ukat maylu p'inchipanaqa kunatsa qhumapacha kachuymasan hanwali ajay apnaqkistu ukanakapi ukham ruraymun haqiruq ukaqa tatituru wali hak'ash t'astan ukhan munkitiq upaqa ukatqa kunapa chaytiq tatitum hiktaptan ukaqa hupanpi chikachasqtana tatituru alkatana tatitu churisto mas samaraña
ma kusisiña kunapachetej tatitur hak'achastanja ankuna familia pachasay kuan kañanej wala askiwa kitina katej tatitur hak'achasipkija ukanakaj kusisiñanipjewa tatitur tejiyawastanukaja aqesiñan walt'añas utjaski problema nakasarti ant'ana kasarchi ukaj tatitumpita ukaj utjima más suit'awi más hamaraña tatitu yanapt'itan halluka arunakaw misch'uneja kutia qhapanakaj ukhamanaka ist'asaja loqhenaka mapje upanakaj p'eqespas muitat jamakijew hallukham sapje han tatitur int'iraqanakaj iwas kontraj kitinakatej tatitur uint'iktan yawsktan chuymasan tatitu hakchi amuisansa qamawisansa ukanakaja tatitur uint'asaja tatitoja hiwaslaiku hiwawaye cruzana hiwaslaiku t'aqisiwaye hupajay nayanpiskchija hani utkiti hupat huk'ambiyaqaja hallukhama maynajsija hupa yanapt'itani pero yaqipastana amuyt'aynpi dipkiti kun hamakirakinas kultunsti hanete lurañanak pas utpachi ukar sarapach sipi hanu int'irinakaj hani yatirinakaj aka Saulo komapi arkanaqanja aka Saulo satanpi upaj kwatsi apostol Pablo tuktqan qeparoja discipuluna contrapi upaja Sauloja cartanax mainitana sinagoga sarañatak wanakan katurañatak ukampis taksarkasinja nia Damasco hak'aru purkasinja akatja matwa ma hach'aqanaja uparo qant'ana sipi paja ukam luri sarkasaja taksarkasaja wali muskañaw tatitun lurawipaja Damascuru sarkasinja ukatja ma hach'aqanawa uparoja qant'ana ukaqanasti alaqpachaw hutana ukapachaw Saulo oraqer haqnoqtana ukatste ist'arakinwa ma aru huparo saskiri Saulo kunatsa arknaqista sasanawsana y Sauloste ukaroja sarakiwa tata kitita sumaja ukatste uka aroja sarakinwa humaja kitiruteja arknaqtaja uka kipka Jesusatwa sasa Walhupaqsut hasitan uka arunak ist'asaja huma tatit Jesús huma hakask'tati sasa wispachanja naej yatiristatja huma hakask'atamja naej ukahan walinakak huma riyawsirhaqinaka lurtja sasina haqejani yawsawapkantu ukapachanakaja kunapacheteja Saulum hiktaptki tatit Jesusa wali ch'amu humatakeja nayataki sait'asiñamaja huma pachpaw chuqrinchikastaja sasawsana kunjamateja mawakaj ma ari puntani yerruru mat'aqt'asaja hupa pacha chuqrinchikasija ukama sasawsana paja Kot halnaqa arknaq chinjay tatituru aka oraqinja pakas taqepi utkiqa aka oraqinja yaqepanakja Diosarpi kat'et hakapjej yaqepanakasti supayaruraki kot kunapachete jantatitun piktanukaja supayawi wasatja katuntañ monistoja kunapachetej tatituriyawask'tanja ukatja hanipi munkitej wali hiwasaroja mayht'ay monisto aynasht'ay monisto supayaja lurawinakapampi tatitutja kitiqt'ay monistoja kamaw tatit Jesusaja uka yawsir hupar yawsirinakaruj wali irnaqeja yanapt'i ch'amanchi imjati kama kunapacheteja Sauloja supay apnaqataskan ukapi cristiano nakar arknaqanja kunapachetej tatitum hiktaptu kaja chuymapaja
Haku kiptawanwa tatitutaki. Ukatja tatitutaki irnaqaña upaja qalterakina. Hiwasanakaja. Aka iglesianaja. Tatitoja q'umaych'istujchana kasata. Ukatja maya haqiru tukt'asa mayar yawsasaki. Wala askiw tatitum sarantañaja. Tatituna munasiña p'unt'ajasaja. Hani hupata qhitiqtaña hamaqiti. Hiwasaja t'aqisiña lugararu kaq kawqanti t'aqisiña wiñay t'aqisiña infierno satakiqa ukar sarañasan hiwasaja ni tatiturin t'ikayatanukaqa. Ukatawa tatitu Dios pagartan qhispiyata pata. Thaki puñis t'ayata pata. Hupaja cruzan wali t'aqisiyata hupaja ch'akata tanja. Ukat ukuñtasapi hiwasaja sarañasaja. Ukat hiwasaja uka yawsaws unt'ajasa uka feo unt'ajasaja hiwasaja ch'amanipi tukt'aqtanja tatitun yanapapanpiqa qollana hayupi yanap t'istuj hiwasaruja. Ukatja hiwasaja tatitun yatichatapi uñijasiraktanja biblielita tanukaja hupapi yanap t'askistuj ch'amanchaskistuj amuy t'eyaskistuja. Tatit Jesucristumpi punitano taqa akanja hikhat astan tanta chawinja humanakaq yawsapaqraktawa tatituruja. Hiwasan familiana kasanja awisajanipi taqpachaja tatitur yawsiriktanteja ukat hupanakaq hiwasaq ukam tatitur yawsatasatja hisk'achistu ukama pero hiwasaq tatiturukipin alkatasktan huparo Dios pagartan huparuraka hach'anchtan hupaja hiwasanja urut irnaqi chimasanja trukakipañataki han huk'ampi han wali haqayqa ñasataki. Huk'atawa tatituruq hak'asht'anta tatituqa irnaqaskiw hiwastaypinqa. Kunapa chaytaq tatitunchikma p'unt'aqtana ukaqa kusisitawa hikhat'astanja. Ukha suma obra lurawatan tatit Jesusaqa ukaru yawastanja y familiana kasaruspa aljayraqtanuwa. Awkiqaqa awkiqas wali hach'amuna siñaninwa kunapa chaytaq taykaqa hiwqa ma phaqsi pasakipacha familianpi chik q'altatash t'asaqa kamsasqa sapqitansa nayasti kutqa taykaqasti ma esposanwa wali sumaq warminwa mamaqaqa kot hiwqiwa ust'ata ma alwatanwa kot hutanwa kot khani khataskti winkt'asina nina kaq hospital sarapqarist ukanak yatipkayate kot kimsulpas kiptipanja ma alwaja kot nayraq ch'imtapa wajana ukat hiwawayqi awkiqasti taykaqa wal munan awkiqaqa wal hupaqachirina walta thaqinakawa ukatqa vueltata kasaraspan sasawa sapqana ukatqa awkiqasti taqpash familianpiqa palanwa ukat sarakinwa haqiqa nayaqa kasarasqam sapqituwa haniwa nayatiq tayka kipkamqa
hikhatirista askispa pero hani ukam hikhatka ukapash esposa jamja hani hikatkiris ukatja ma amigo jaja casarasi vuelta tukot wawana wal sufrin madas hak'anja sasawsana hani unaq taykam hikhatkiristi ukaja haqina kanja kuaja irpanipqa warmi sapqetano naja awkijaja 47 añonikano kawjiwjanja nanakaj wawa sipkayata ukaja ukatja nanaka ukamaki ishch'ikapqariyta y munapqariyta ukamaki unch'ukt'apqariyta pero hichjamaja mawk'ita hilirpachiristatqa casarasqam sasaw nanakaj sapqaristayata ukatja seminario rujuta wayaqta de seminarioja Diego ukamarkankano hani awkinaka jutapkanti awkijaja seminario kamuqtatayna ukatja t'ito kawqan sumajakta neja akan ikta sasawsista kawqan sumanqata akan raki sasawsista kawqan suma estuditaja ukata naya huparuja palaskayatwa ukata awkijaj situwa kitisa misioneroja akan apnaqi misionero dik satawa arun t'irista sasawsi ukata misionero dik upan parlana ukata qalltana parlaña nayjata misionero sasin wawaja oqsowpaja kunata tutija consuluraja kutij t'akiriwa ichaja hani ukhamakiti kunata tustijani sasa unch'uktinayaja hani ukhamakqati uka tatitur yawsañaja walipuni huparuja muneja yataqaña amuyataqatja wali suma moqsakaspas ukumapaj katqaraski ukatja misionero larusi kinua oqsu sarañata kiwpaja irnaqaski aka obra iglesiana upanpiwa nayraqatar sartaski sasaw misionero sana oqsu upaja walpin upaj katqar t'asiraki inas upaj amuyataq débil jamach pero ni ukamakiti upaj ch'amanchatawa ukamawa awkijan palana kuat misionero hak'anayaja qhatziyata ukaja ukatja awkija arroz sanak apayanina ukatja sapqetanaruja awkimaj arroz apayanita panay sasawsa walikisipkata ukata arroz apaya 5 kinuwa misionero ruqsano oqsu wawajaqsti kunsa awqanakan llant'illam t'emalt'ija tijtawaje haypachataq pero chajanipini tijkita evangelioja kunja upaja wali amuyataqata wali jamaki uparuja muneja tatituna arunakapja ukham sasaw palapjana misionerumpi awkijanpija awkijaj a veces chiqak arsuskanja pajmalt'eku tija wajiriwa sasina pero hanipinicha aktijan amtqete sasaw awkijaj sanja nayaja wawaskayatuku hani ancha waynakayapti misionero qamaraki a ver kamachini
unch'uki p'qiñan upar sasaw sapjan upanakaja nayaja Dios pagartua seminariota graduado nakaja evangelio na qallan qalltapjan palaña muspkañajaya walja misionero nakapi seminarista utjarkej hani yaqapanak munkit irnaqaña naya tsuk'anpi sumujpanak yatipjan pero ani irnaqay munapkante kunasa waliqhan pachaqa naya manqanja tatitoqa manqan haki naj yawas tuparo upa irpito upa yaticharakitu y ch'amaras churarakitu chaqpachansa haqiqa qollana ajayu tatituna ajayupa uka irpina qasqistu chiqa takinjama pampi kipalañaj waqt'istuqa wala alwata pampi palt'asiñu kaq ma desayunojamapi manq'atsa awt'atsa apaqkistaspa sallukamapi tatitoqa wa ch'amani unaqtasa hiwasanpiqa ani yaqa ajayuna kakitan ukasti tatituna ajayupa irpina qistuqa nayaqa ukamanak luptukaqa ch'allqtitu chiwmajaqa tatito ukanak luraway akam luraraki allukamaw chiwmaja ch'allqtitu Biblia wala nayaq liwaytqa nayaqa qhispiyasiña katuqa waytqa naj yatqata kunapachita huchaqa p'amp'achita katanukaqa walikusitayqatasta Iglesia Presbiteriana ukanaqa upanakaq palasipkanu huchararatanu asasina palasipkanu inayastani huchaniqtas palayatqa kuatqana contra upanakaqa uskusqapqana ukatqa nayaqa ani naq pashpakayati qhanakpi naman qarmantasaqa irptaskita nayraqataru ukata huk'ampu ñiqayatna ichaqa ukamanak am tapistukaqa lup'iti chakiw nayaqa ukanaka amuyt'atqa tatiturakas naman qhanakija asasina utqanma amigo chunchun mansata nayaqa awisaqa nayaqa quruta sa unch'ukitan haqej pero uka amigo hasti suma haqew sa unch'ukipqan igual suma uñiqt'an haqinwa upaqa Kupajas seminarion kasfupa wale askispa wasayatnayaq pero kunatz nayaro qhispipachito nayaqani wale suma uñtanikta sasa wasayatqa amigo hasti wale suma hupa haqinwa nayra p'amp'ashtita sistaqayaqani ñaskikitu nar hak'achito oqso huk'am sumaw pero nayaqan kolera simta lluqamsitu naru hisk'achkitaspas ukam amuyasiyatqa nayasti ukatqa wal lup'tukanak amtashaqa nayaq uka amigo hatiq nan lugarajan kaspan wale askispanwa kunatz naru qhispiyista sawist'aya tatituruqa ukatqa nayqa pueblo hat mischunawayt marka hatukaqa uka amigo qaqa casarasqatana ma warminpi ukatqa Corea markaruqpa saraway hatayna kamachisa uka amigo qaqa hani hupapa chihiwesitana sawsapqitana Kuat wale suma haqe rakinsa kunacha hupapa chihiwespachasti sayatnayaqa ukanaka amtapis tukaqa
amigo hatiqa akankaspanja wali sumaspan wali sumointani sumaq haqi ukhaman hupaqa paq wali llampuchiymaninwa kitipis palt'aq wali suma palt'añatin hupaqa kunat sanayaruqa munpacha qananchañaqqa tatitun obrapa wasitanar pastoraqa haqina wali sumaqi uthi yaqapanak haniraki ukama tatitunaruqa kunat qispit istasa sapalqayayatqa mikunsa arsuña hamaqanti nayaqa tatitun munasñapat palañaki waqt'qitanqa tatitunar wal munasi wayistaqa kun hamatsu ukhamaq munistaqa sasawnaq sayat nayaqa wal Dios pagartqa Hechos capítulo 9 ukanja ukamachacha utjan Saulo sata nayatsuk ampin upaqa Cristiano arkana qir haqinwa paraqa qolqa pagapqana ukampi upaqa ch'amanchasina Cristiano katuriñata carcelara pantañataki hiwayatayna kathasin carcelaro llawintayritana ukatawa Saulo mauruqa tatitum hiktapta saqunaqti ukatqa kunapachitiq nayrist ariqa hanikunsu ihkanti ukata ma arist ana Saulo kunasa arkanaqesta sasina ñuqata hupaq uñatisaq kunas utkanti Saulo ukharuq sarakino tata kitita sumaqa ukatsti kunas nataq arkanaqsista ukatsti uka aruqa sarakinwa humaqa kitirutiqa arkanaqta uka kipka Jesusatu asasino Saulo walasqa tapina uma Jesus uma hakaskatati chiqpachi Dios apuniskatati sasawpaq sana sartam markarmantam sasaw san huparuqa ukama tatitun aruna kapqa qanaysta ukataqinakaq mayata purt'anipqi walt'anta haptanwa tatitu pashpawuq mana karuq irpaniptam iglesia purt'iniptamqa kunapachitaq mayniq iglesia rutkiqa taqi maynas mayar tukt'atakipi purt'aniptaqa kunat sanar qispista sa oysaqista yaqaruq amiguqa kan sumaqa qin ukaruq humaqa qispiasmankuna haskispana sasino sirit chiqpachansa naruqanikitis munkitanti ukatqa Diosaqa ukatsiwa Saulo kunatsa arkanaqista sarakiwa Sauloqa ukharuq sarakiwa tata kitita sumaqa ukatsti uka aruqa sanirakinwa umaqa kitiruta arkanaqta uka kipka Jesus atwa kunjama chiqpachi punita humaq hakaskata humaq sara markarmanta mayniw satam kuntiluriñamakuka hanirta titur untikasaqa wali ch'amjamanpita titur yawsañaqa kot mayniqa wali amuyt'asi tatitum hiktapti hani awisaqa amuyt'añ hamakitkun hamat supanpiqa hikispachata nuqqa maynitaqa tatitum hiktaptukaqa hani huk'anpiqa upaqa hitiqt'aspati
tatit Jesús ayuas kunjam haqitansa upaq munawaistoqa wali muspkañawa muna thilatanaka akan qonusktan hiwasaqa tatit Jesús am hiktaptan uqata akangasktanqa hupa hach'ach'aman Diosawa umaqa hupaqa hanisay hiwasa uñiqtan hanisay palqtan ajanoqa hupaq chiqpachakaskiwa tatit Jesusaqa apalawaywa hiwaslanti hiwawayi huchanakas pampachawayis hupara yawstano hupara riqsirtana hupara alcataraktana hiwasa waqt awinakap katoqtana ch'a bendicionana katoqtana wali bendisitaqina katanwa ma qhipaqa uka Universidad de Quincho nisqewkaqa walqa ancianonaka ukankana ukatqa ma tantachawluraptqa ancianonakataki ma kimsa waran qhaqinakaw tantachasina anciano kamakino awkisitunaka kamakin taykanaka kama ukatqa kantapqana kunay mana uñista awinaka utqanqa aka qhipqipaqa ukata unayqa arunaqa qananchik qallta walqa waran haqinak nayra qatana hani kunsa nayaq kunspa liristatqa tatituna wilapat parlayatqa hiwas laykuwa huchanakas layku hupaq hiwaway isasina ukarunaq yawstasasaw arsurakiyat paqa cruzana hiwaway ch'akkatata hiwaslanti hiwaslayku sasawasayatqa uka qhipuruqa hanisay maynim hiktaptkaqa upanakaqa tatituna arup istasaqa qhispiyata hikqhatasipqana ukatqa nayaq wal kusisita hikqhatastqa nayaqa aka nayra qataruqa universidad nuku nanakaqa yatichiyawaynak churay munaptqa ukatqa ma suma sierbunaka tukt'apqaspa ukama chayqa amtapta haniwa qullqinpikita alaskani hankuchasti tatituqa trabajiskani ma miembro de la iglesia qhumapqa upanakaqa ma universidad utqani amp'ashta apqita humanakaqa naruq yanapta apqitay uka universidad nayra qataru sartañapataki qullqi walmunasi nayaqa ukatqa nayaqa servicio militar tukt'ayqasaqa naq orfanatorio sarta ukana walqa uruna qamnuqayata uka orfanatorioqa directororaq sayatwa kunapa chayta tunka kimsa qallqa maranikuqa kunham supanakaqa hiwaspaq hakapqaspaq aka uraqinqa hanwal t'ayana kanqa kowanakqa naruqa ma semana antut asmati amparaqaru ukatqa yasa sawpaqsana ukatqa esposaqaqa q'uchunaka yatichana wawanaka nayasti bibliata arunaka yaticharaqiyata directoraqa kuntipalkayta wala anotasin directoraqa uka orfanatorioqa tukt'ayqapta ukataqa manq'anakmanqt'aypqhitu ñamanq'ata utqhiyasiñaqa utk'kanti ukataqa nanakaq manqt'asipqayta wali suma manq'anaka ukata almuerzo t'asqas ukataqa arunaka qhananchaypqayta hayp'utuqa arum tuqiruq qhamarakiw manq'añanakuq kishtapqatana wali suma manq'anaka nanakaruq manqt'aypqatana qhipuruqa vueltataraki qalltapqaraqta
almuerzo, cena, uka manqt'apqayata. Ukatqa nanakaqa tatituna arunakap qananchapqayatqa. Ma concierto utqana director uka kinchuna uka colegiona directora pat maqkuna hamacha uñiqta sasa hisp'ayata. Uka directoran sutipat nayaqpalta uka awqiqhawan sasa uka haq'iqsitanaruqa. Uka directora hiwaqara kitaynapi. Ukatqa wawapampi nakaq wala k'ashta sipqayata sarakeyatwa. Ukaqa enero paqsinwa ma uruqa tantacha waqtata askana. Uka director de Universidad de Quincho, colegio directiva pasa. Naruqa invit'apqatuman q'añataki. Ukatqa naruqa thaqitutuat kimsa tarde horas naruqa qatit kitijilatimanpi kan ukaqa parsanwa pastor oxopar ma universidad alañimuni. Universidadaqa alpansama sasa nanakaqa. Ukat universidad Quinchon uka markan universidad alañamtapta. Ukatqa alapto. Ukatqa nayaq tukt'awaqta ma directivo. Kunsma directivo Floreja apañataki yanaka uka universidadaro. A veces universidad ukatqa palqayam hupanakaruq clasenak chur. A veces aquí unaq sararaktqa clase churarakpi wale askiwa chaqaniwi sarkarakti Diosawa uka upawa irnaqas kiwastaypina upawa kishtaraktaqa kunsa. A veces chiwmajaruq usk'tituwa arunakqa. Universidad palapto kuatqa musparapqaraktuwa nanakaqa universidad unikasaq. Quincho markanki universidadaqa. Ukanqa pawaranqa haqinakwa exterior ya anqaq markanakaruqa apayaptqa. Ukatqa cisnayaqa comisionaranaqa kitanipa naksa toqero como yatichawinaki yatiqañataki ma pawaranqa alumnunaka sasina. Walqa universidad uint'ita walqa rectoranaka uint'arakta tatituqa thakinaka qisht'araskiwa. Akanqa wali suma mayaqa yatqata ña utji ma chaychaqa Saulo satatayna Jesus kunchawpaq sayt'ana. Aka haqiq mauruqa uka unchtiwa tatituq huparo Saulo chaychaqa pamparu haqnuqtana nayra uñatatañ muna hani uñatatañ puedkanti. Saulo kunat sumaq arkanaqasta sasawsana. Sauloste ukharuq sarakino tata kitita sumaqa. Kuatsti nayatwa Jesus atwa sasawsana kunjama. Ukamaqa tatito Jesus mahakaskatati sawsawpaqsana. Pero arkanaqataynawa kitinakatiqa tatituriyaw sapkana cristiano upkana ukanakaro arkanaqiriytaynawa. Sauloqa walipuniwa sutkasina. Ukata marcar sarana. Marcar mantam ukanwa kunatiqa lurañamaka ukyatisita. Sauloqa sarkan uka haqinaka wali sutkatanwa. Ukarist'asinqa ukanpis haniwa kitirusa uñiq kanti. Sauloste oraqero
Oraqet sartapisinqa uñatatasinwa. Tatituqa sapamayniruk maruqa unch'ukiptam munasiptamqa y sapamayniruk irpaptamqa aniw manaka amuesiptati Saulosti hupjamaqa tatitun irpata upaq hiqhatasin Iglesia de Canaan ukanaq qonorasiptaqa yaqapanakaqa qhipqhipaki purinipqi yaqapas orasarukiraki ist'asipta arunaki churuqa punarunakta ist'aptukaqa arunakaqa a veces qhiparqaninas sumkatuqan puydipis tapir yaqapanakas katuqaptaw tatitun yanapapanpiq humanaqtaypitqa Diosaqa upaqa ch'anchata añmuni Dios sana munañapa puqiqa muniqa tatit Jesusaqa ukatqa takinakis t'araymuni humanaka tuqi ukatqa utasqiwa ch'usanakaqa construccionaw lurasisqa uksanakanqa ukaruhuta haqaq yaqapaq irnaqasipkiwa qhanansipkarkiw tatitun arupqa inas umpanakaq tukt'ayapqa hani yatipkti taqikun obranakqa lurtana tatituqa luraski upapashpa yanapaskaraki nayaqa Seúl marcaru hutqa wala hayamaranakawa kunapa chayta hutañampi tukaqa walqa cristianunaka Seúl markankiriqa pastor uksupara hutani sapqana nayaq la Rusia tukanaka istasaqa nayaq trenat saraqa Diosan munañapawa sayat nayaqa ukhamatwa Evangelio arunakaqa qananchasiqa Seúl markanqa hilatanaka kullakanaka haniw aliq haqinaka kiktante hiwasanakaqa hiwasaqa tatituna munañap lurañataka amtawinak lurañataka uskatatanwa ukata tatituwa chuymanaka saraqista ukata akantanqa tatituna arunakap ist'irik ukhamakikiti tatitu taqikunsa parlaski ka Misión Buenas Nuevaqa aka uraqpachanaw ch'iqintaski tatitun arunakap qhananchasa hani utkitini kawqa markan haniri Misión Buenas Nuevas purt'iriqa aka Latinoamérica uksatuqinqa taqi hach'amarkanakara purintaski hani upanakaqa arunakaqa qhananchaskiwa Estados Unitaypin sukhamarakiwa arunakaqsi ist'apqi a veces wisit t'araktan upanakaq kusisitawa hiqhat'asipqarakiqa tatit Jesusaqa manakan chuymana uthiwa tatituna chuymapasti mayqharakiwa ukatqa tatitunpiqa huk'at hak'achastan humanakaq ch'amanituta t'aptaqa ukat thakinakaq t'artaraki ukat humanakaq hakañmunaptaqa evangelio arunakampi suma ch'amanchata kunapa chaytaqa evangelio taypi haqtanukaqa akawraqinqa maynaqa alaqpacharmanta ñataqqa listukiwa kunapa chaytaqa alaqpacharmakatka ñanukuq ukatqa oriente occidente punkunakaq utki ukhamawsiwa sapalapaq sarhapqaspas ukhampalapqi chiqpachansa ukanakaqa pasaniwa chiqaqa ya nayaq walijiliriqtwa nayaqa ñaqa aka samantuk t'ayqa ñataki walhaqinaka irnaqapqarakiqa kunapa chaytayna sarqaq alaqpacharu sarqaq
Yaqapanakaqa kamira alaqpa chintaqani norte y sur sapqaraki yaqipaq wali utjiwa kunapa chaytiq sarqa huchata kunapa chaytiqa huchataypin hakkayatukaqa haqina kana alinakapata achunaka apsur haqiyatwa neq wali huchaniyatwa infierno chiqayki saraña ukham amuya yasiyatqa wali huchanitu infierno rusaraqa sasa nayaqa watqa leñ qaltawayta Biblia Génesis, Éxodos, Levítico, Deuteronomio, ukanak leyta ayatqa hani uka seminario yatiqta ukakanta nayaq lisaki utaqikuna yatiqtqa ukat Biblia hutiwa chiwimaqaru ukatqa nayaqa wali suma yatiqayata tatituqa irnaqaña qaltana nan vidaqana ukaq muspkañapi akawraqpa charasaqa evangelia runa qananchasaqa India markanqa ukamaqa hupanakaqa induski uka religionaro arktapqana utqarakiwa alaqaqinaka India markanaqa Jesucristo palqaytan hupanakaq chiwimapich allaqtayasipqiwa walqa haqinakawa tantachasipqi ukatqa taqiniro tantashtan ukatqa ukanqa qhant'iwa tatituna arunakapaqa ukatqa walqa haqinakawa ukanqa ist'apqaraki y uk'ampis ist'asipkakiniwa kunapachit anqaq markanaka sartukaqa yaqapanakaqa tatitun wilapawa hiwasara huchana kasqa q'umash t'awayqi ukhat nayaq paltqa wali muspkañawa anqaq markaru sarta nayaq wal Dios pagar Diosaru ukatqa akamara tukusiqa ma semana saraqa ma wakish t'asqa nayaq sarawiqanaqa uka obrataypinqa tatituq irnaqiwa uka haqinakam hiktaptqa ukanaka tatituq wali irnaqi tatitunpi sarapqaqa wali muspkañawa tatitunpi sanaqañaqa amuy t'aptat manakaq tatitur yawsasipkakim tatituq irnaqañ humanak taypin qalchiqaya Biblipta chiwimanakamas inasa aqtapstama wala ch'akampañanaka utji wali kusisita ch'amani ukatqa evangelio yatishtanukaqa haqinakaq chiwim ch'allaqtayasapqi uhiwasaq huk'ampu k'ampalañ munasqaktanuwa tatiturusa q'uchinakanpa q'uchiymuntana tatituru hiwasaq tatitun wawanakapatanwa ukanawa haktana hiwasaqa hanamuy kasakiwa tatitun wawanakapatanwa tatituqa irpaskistuwa hiwasaruqa hupatawa taqikunasa hupana apnaqatatanwa hupawa ch'amanchasqa hakawinakaruqa ukata kusisitatana kusisita wali libre chaq awkiyaqtanuwa ukata humaq waynasta aniw kasmati sapqita aniw yatisqtanta hiwasaqa tatitu kiyati ampi hiwas nayaqa palaska kiwa tatitutqa haqinakaq qhispiyasiña katuqa pqiwa wali hupanakaq kusisatapaq niwa chaqa
may yatiña sawi wasaja. Diosaq munistu taqemayniro. Jesucristo roja kitanitana ka ora qero hiwas qisbeñatak. Hiwas la antigua. Yaqapanakaqmanta pjewa kuma suma chiqaro. Tatito kasaqa humana kampi irnaqi. Hilanaka. Kunapachiteja tatitoja irnaqanukaja humana kuñiqa pjatawa walqa qolqanaka nasipjata y sumanak manqtasipjata ukatuk ampeqkunasa tatitun amtawi paru yawsapqa sapamaynina hakawinaka mana irnaqaski humanakaq lup'ipqam tatituta yawsapqam tatitur hupar alkatasa hupar yawsasa chuymamanaq yawsa ñamawa tatitun munasiñapas kuyapayasiñas humana kampiwa tatitus nampitanaja ukatsakaj luratanaja nayroj irnaqaskataynsa nayaja mayit payita arstaqa qhispiyasinkatuqa pqarakis halluka kusisiñaw humana utkiqa kititiqa qhispiyasinkatuq kiwkaja ukatqa wali kusita ikatastanaja awsaqa montanwa wali tatitutak irnaqañja humana kana chuymanakamaq chukikiptiwa ukatqa yawsa ñanakamaq yawsiwa hilltaptawa ukatqa wali sumaq haqanaka tukt'aptaqa ukat tatitu utilizapta humana karuqa hayp'uq wasayp'uqa ma seminario tukt'awaje ma ministro ukat misión taypinja ukatqa utjanwa uka hilam hiktaptwa ma lugaran palt'awaptwa familia pampi ukatqa hutqañaja waqt'itan hutqta ukat upaq sutqa sirakin uka hilataja ukat vueltat palap hawa ichaqa ukatqa evangelio aruna qhanancham sawichaqa ukat tatitun munasiñapaqa puqasini hupaq puqarakiniwa hilatanaka hiwasanakaqa ma profesorams colegionaqa ma negociacionmaqa apataqa ma funcionariumsa ma soldadumsa uka wanigchaqa ukam haqitwa saptawa y tatituna munañapaqa humqar hutaskiwa aka Sauloqa Jesus konchanwa kunapachateqa kan utjanwa Guatzano kititas nayatu. Saulo ukaruq sarakinwa. Tata kititas umaqa. Uka aruqa sarakinwa. Umaq kitiruta arakanaqta uka kipka Jesusatwa sasa. Sauloqa kuaru arkanaqa cristiano kar arkanaqa. Tatituqa waqt'ayanwa hupan arupa qananchiñataq. Saulo kawkit yawsaniq tatituruq no creo sasa. Haneu kuchiqaykas patsapqanwa. Pero ma urusti Sauloqa kotqa tatitut qananchiri saranja. Hupasti hilir sacerdote nagaro arsu ipadnua mayrakina Damasco kiri sinagogan sarañataki ukan Cristor arkir haqinakarut qañataki ikjata sinsti warminak chechenaka katunta sinja Jerusalén preso apa niñataki amtana ukata usanja Saulo kunatsa arknaqista Saulo sutkasino
Saulos tiuqaroq sarakinwa tata kitita sumaqa. Umaq kitiruta arknaqta uka kipka Jesus atwa. Humarti cristiano nakaq yawsaptama sanwa. Kunata Jesus montanja sapqa. Pa ukam arknaqana Saulo aqeqa. Ukata utatitum hiktaptanja. Tatituja ma sierburuj patak wakisht'an tukt'aña patak. Kuna sanar arkna qesta sanwa. Umaq kititasa sarakinwa. Nayaja Jesus kipka Jesus atwa sasa. Ukatja kuna luraña masa munta tatituja uparuq sanwa markarmantam ukanwa kunteja luraña mak ukhiyatisita sasa. Paja más siervo tuktawayjano. Ukatja tatito juparjualo utilizawayeja. Tatitu Jesusat hananchanja. Munan o hilanakaro. Diosaj ukanja. Umanakaja. Akan qonuña matakeja tatitu irnaqanja. Diosaja. Wale amti humanakaro lurawina klurañatakeja. Tatitun munañapa lurañaja tatitu hach'anchatanewa. Ani naqkunaka yatsa. Arunak lis huk'am lisaja. Ukatjana huchanak amp'achiyaswaytja. Ukatawq evangelio arunak qhananchta. Ukatjwal haqanaka arunak qhananchtukaj yawsapjana. Ukata misión buenas nuevas ukaja utqtatanja. Ukataw aka oraqpacharu puqantaska evangelioja. Taqeman hakapqañani evangeliumpi. Taqeni tatitutak hakañani. Ma patakapas vainikipas tatitu takinak uñist'eskistani takinak sist'arani. Hanuk ampi Saulo cristiano arknaqañapatikaja Cristo pashpa uparq instana. Paja yawsir haqew tukt'awayjana. Ichaq mas sirvupaq tukt'awayjana. Ichaq manaka akan qonurasiptaja. Tatitoja waqt'eski wataqikursani yatisiktata manakaj ichaqa. Solo que manakaj munapqam tatituru. Dios pagarapqam. Tatitur kusisiñampi manakaj arktapqam. Tatitur urasqani. Manakaj siervuno karu tukt'awajapqata. Tatitur munasiñapa puqasini manak vidana kanja. Nayaja yawstwa. Walta taqinakawa kanja hiwasar arknaqari konkani chay ukanaka qontaski Saulo phan hupanakaja. Chaq kunja mapchi hupanakaja. Walta taqinaka akan qonuski arknaqari haqanaka. Y tatitu oka obra lurawayi. Nanakaj wal munapas manakaru. Kunapachitiq tatitu chawajini irnaqani humanak taypinja. Seminario kapqiyaqipanakaj Saulo kipkaki. Ika Saulo arknaqan cristiano karu y tatitu mas siervuru tukt'ayjanja. Aka oraqpachana qhananchaskana. Wali obra tatitu haluran haqanakampeja. Manakaja hilatanaka. Manakaj tatitu namtawinakapar sanaqapjam. Humanakaj yatiptawa kun hamsa tatitu muni humanakaru. Chaqpacha tatitun munasiñapa puqaneja. Manaka orapjama. Kunapachiti humanakar irnaqapatu tatitu irtasipkatam. Wiñayapatakiwa tatituja. Wali humanak hakapja tatitumpeja.
yaqa anqaq markanakaru sarapqataqa humanakaqa chiqpachapini nanakam chikashta asipqa Jesucristo toqenqa Dios pagara nanakaqa wali suma munasiña humanakarpalqata Dios pagara